mấy tay lô mấy karasta chuan Manipura Kangla Forta state dignadin mun halan tiam Arambai Tengol eti chuan Manipura Kangla Forta vantlang in khom an buat saya mấy tay khotlang dan siam tu zong te chuan state digna hal an tiama mi puite ngai tu na chu centrala thlen an tiam bokane Manipura Kangla Forta vantlang in khom buat saya hian mấy tay legislator zong MP potelin Nimin Khan state integrity hal an tiama mi puite ngai tu na chu mi puile Arambai soi tu te ma centrala thlen an tiam bokane mi singa vel omna pol Arambai Tengol state chunga valley area khosang veng tu pol chuan valley district a minister le MLA zong te chu hemi chungchang soi ho tur hian an lo ngen to ani thu tiam an siam zo nu hian dan siam tu te chuan central sarkar ne na khotlang thil phu thi ti hlotlin turin an nge na ne kumsang kha zakwa somnga pakhat chu base iratan state chunga National Register of Citizen NRC kalpuania meitei Arambai Tengol hawin until phu chu suspension of operation union sarkar state le ral thuam keng pol then khat ne na thil pathuma inrem na siamte ral tlan zong te chu an ram emo an state a emo thon chua le ram ria boina om to lo na India le Myanmar ram fencing siamte some rifles lak chua te mei baka state chunga neutral force da lu te schedule tribe li satanga kuki namte li satanga pai chua te ne legislator te hian ni som panga chungin heng thil phut te hi ataka an chantir don tian puanga chuti lo chuan mipui van tlang movement a an tel ve don tian puang bokane meeting zoa hian mipui ma a Arambai Tengol ho tu Khuman chuan Chief Minister N Biren Singh telin legislator te chuan Nimin Khan thu tiam la in centrala thlen turin an ti ani voin hian kan lan tir du chu minister le MLA te hi mipui hnuaya an om ti hi ni a ti in an soya Khuman chuan legislator te thu soi tar langin centralin kan ngai tu na le kan thil phut te angai thlak lo chuan ke ni legislator te hian mipui te nen Manipur him turin movement hi kan kalpuyang ti in an soi hemi ma hian khopui chunga Kangla Fort chevela hian central le state security force zatam takin defensive position an luato a mitam tak an pungkho mani border roads organization chuan India le Myanmar ramre mun tamzo ka chuan ramre hungna asiam dona Ministry of Home Affairs chuan kilometer zasom sari vela sai fencing siamangai thu ria chua chu BRO Additional Director General is PKH Singh chuan asai Border Roads Organization BRO chuan India le Myanmar ramri boi tak mai chu ahung dona Manipura KM Somathui chu ahung to ni in senior official te chuan an soi Ministry of Home Affairs chuan kilometer zasom sari vela thui fencing siamangai ti aria chua thu chu BRO Additional Director General is PKH Singh chuan asoya he pol hian Manipur Morea ramridunga kilometer somza ta thui chu fencing an siam zo to a hei hi Assam rifle kota an hlan ani ti in Singh chuan PTI interview a asoi Union Home Minister Amit Shah chuan tun nai khan centralin India le Myanmar ramri chu India Bangladesh ramriang boka barbet fencing manga halani tur thu alorel to ti asoya sarkar chuan Myanmar ne na free movement agreement an siam chu angai tu non le me kani ti in asoi India ram state pali Arunachal Pradesh Nagaland Manipur le Mizoramin Myanmar ramri kilometer sangkhat zaruk somli pathuma thui anin sema
sing chuan Manipura kilometer samre ta thui hung tur chu a hria chhuah tawh thu a soya project report DPR chu ministry a thelu ni tawh thu a soya kilometer zani somnga la chu approach road tenen fencing siam ro manna kalpui me kania DPR po bua sei me kania India le Myanmar ram fencing hi PRO tan chuan project poimo takani tuna hian morea kalpui ani dona heram ri chevel hi hun rei takatang to in fence nei lovin alo om to thena a chevel a thil thlengte en fianga ani ti in ADG chuan a sei sing chuan BRO hian kumnga chhungin marchak biala cheng veibel se sing thumvel chu hun rei tak chhunga tan rollout plan anei ti soin heng zinga mun thuma thena mun ni vel chu Sikkim le Arunachal Pradesh a ain ngatia soya he pol hian ama in BSF tenen India le Bangladesh ram fencing a anlo enroll to ti asoine NSCN-IM in Myanmar border fence a in son chu nol saka NSCN-IM chuan centralin India le Myanmar ram ri chu barbet fence manga ven hima ram pani te in kara free movement regime ti top tura thuthlokna siam chu anola hei hi chan chu ram rep le lama om tribal tele ram chung om ta chu olsom takin an in kalpo a ram pani ta tan hei hian har sat na thlen thina ne ram pani te in kara ram ri kilometer sang khat zaruk samthum pakhata sei chu hung lovin lo om reng thina international barrier paltlangin Naga nam te chuan he ram ri hian drama ma se Naga nam mi puite thuron lama salawin India le Myanmar sarkarin ram ri hung hi an kalpuya tun hnaya India sarkarin time owner free movement regime FMR ti to patum chu NSCN le Naga zong tan chuan thil za thlak takani ti asoine kumsang khat zakwa samnga pathuma India Prime Minister Jawaharlal Nehru le Burma Prime Minister U Nu ten Naga te bum na le ten om taka an raman thendar dan kha min hria chuatira ma se thil dik tak chu heng PM pani te hian du in international boundary demarcation an siam hi Naga mi pui te hian an pom ngai lova international border tia soi ai ple lama cheng Naga te chu chung ko pakhat angin har satna na satak tuarin an ommeka chung ko pakhat angin Naga ho hian an eple lama cheng tenen chuan zalen taka kal an du ani ti in an sei dan lawa pemlu te chung changa NSCN-IM chuan Nagarama dan lawa pemlu tu po ni se Naga te nge in an thunun don ti in an sei an ram chunga dan lawa pemlu an phal don lo ti an soya chung ko pakhat anga kan om theina tur kan dikna chan boron ti chia kan ram chunga boundary fencing siam hi kan do dal vekani ti in an soi khati zong khani se video dor le lo chang le don nia